Evdem û hemû demên we baş guhdar û bînerên xweş tevî divê xelekanu ya şîroveyên heyamê de ez ê bi we re bim mixabin hevala min hevkara min Perîxan ji ber hin karên zerûrî nikarîbû beşdarî bikira divê bernamê de ez ê hewl bidim bêyî wê bi rêve bibim. Guhdar û bînerên xweş tevî divê xelekê de em ê behsa hilbijartinên giştî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bikin bi xusûsî karnameyên partiyên siyasî û partiyên Bakurê Kurdistanê diskorsa wan ya divê hilbijartinê de karnameya wan û bangişeya wan em ê şîrove bikin. Mêvanekî min wê hebe divê xelekê de lêkolîner û nivîskar û her wiha parêzer Necat Zivingî ew ê mêvanê vê xeleka min be. Em ê hewl bidin divê xelekê de behsa diskorsa partiyên siyasî bikin ka bizanin bê ew çawa behsa pirsa Kurdistanê dikin, pirsa Kurdî dikin, pirsa serweriya siyasî li Kurdistanê dikin. Keke Necat bi xêr hatî. gelek spas dema te ya hemî temaşevanên guhdarên me xweş be hêvîdarim demeke xweş sohbeteke xweş bi hev re em derbas bikin. Gelek spas memnûnim malata be ji bo ku te wexta xwe dema xwe ji me re veqetandiye. Keke Necat pirsa Kurdî çawa tê xuya kirin di bangeşeya partiyên Bakurê Kurdistanê de dema temaşeyî vê proseya hilbijartinê dikî. Rastî ji aliyê wan ve baş nayê xuya kirin çawa ku niha dema ez û te li ser vê mijarê de axifin em wekû pirs belkî wekû pirskirêk belkî wekû mesele behsa doza Kurdistanê dikin yan jî doza Kurdî dikin. Mixabin hê ew têgeh û termînolojî di nav me de pêk nehatiye ku em dema pênaseya vê mijarê bikin em bêjin ev doza Kurdî ye. Yan jî ev doza Kurd mijareke kesanî û biçûk û spesîfîk ya herîmî ye. Mijara neteweyekê ye, netewebûnekê ye, mijareke ontolojîk e ji gelek aliyan ve jî. Ji ber wê dema em li tevgerên Kurdî dinêrin, yanî em di nav neynokê de dibêjim, em wan weke tevgerên Kurdî bi nav dikin. Ji ber çi em wisa dibêjin? Ji ber ku ji Kurdan pêk tên. Yani bi giştî tevger û partiyên ji Kurdan pêk tên, em ji wan re tevgerên Kurdî yan partiyên Kurdî dibêjin. Lê di rastiya xwe de gelekên wan bi rastî nehêjayî vê wesifdanê ne jî ji ber ku Çima nehêjaye? ji ber ku bi vê nasnameya xwe re li hev nehatîne, ne li hev hatîne û ne di ferq û têgihîştina wê de ne ku bi vê nasnameyê û bi vê realîteya xwe bigerin û siyasetekê li gor vê biafirînin. Gelekên wan ji ber ku encama gelek pêvajoyên îdeolojîkên bayên ku li cîhanê hatine di encama wan bayan de ev tevger û partî li Kurdistanê jî derketine holê mîna hemî dinyayê bi taybet mîna welatên ku desthilatdarê Kurdistanê ne, dewletên ku desthilatdarê Kurdistanê ne. Mesela çepgirî bi giştî li Tirkiye bûye weke bayekî û pêşketiye di nav Kurdan de jî her wiha pêk hatiye. Hem li Bakurê Kurdistanê bi vî rengî çêbûye hem jî li parçeyên dî yê Kurdistanê bi vî rengî çêbûye. Ji ber vê yekê tim û tim mixabin di vê derdora Kurdî de aloziyeke fikrî û hizrî û aloziyeke dîskurê tim hebûna xwe domandiye, ev jî mixabiniyeke me ye. Çi dike ya wê çi bike ku em ji wan re bêjin partiyên Kurdan, partiyên siyasiyên Kurdan? Yani menzûra min li vir ew hate hişê min ev partiyên Bakurê Kurdistanê li gor yasa û rêsayên destûrnameya Tirkiye hatine damezrandin. Ev jî necê ew ye ku neteweya serbest li gor yasa û berjewendiyê neteweya serbest hatine damezrandin ku mecbûrin pabendî wê destûrê bin wan yasa û rêsayan bin. Rastiya xwe de gelek caran ne mecbûrin lê wekû ku ew xwe mecbûr dibînin yan jî belkî bi wan xweş tê ku xwe hinekî din nêzîktirî çand û nasnameya serdest bikin ji ber ku di nav girseyan de belkî gelek caran li cîhanê jî di derdorên dîplomasiyê de ji bona qebûl û pejirandinê ev ê ne weke pîvanekê tê dîtin. Yani nêzîkbûna çand û nasnameya serdest ev çawa di psîkolojiya kesayetan de kesanî de pêk tê
هروها ام دکارن بیجن کو د پسیکولوژیا پارتی او تفگران دجی اف بیکتی گلک اشخوت وقتا بیجی پارتیک دما لگور قانون بنگهین یا ولاته کی بیت دامزراندن لگور ری او ریبازین کو وی ولاتی و دولت دانی نبر و پارتی مجبوره تف بگره اری راست هنک پیوستی و پیدوین و هنه لبلی نبوی رنگیجی یعنی وک من بحث کر بفکره حتی نها تفگرا کردی ناوی مجاری دانانی دوزا کردی یان دوزا کردستانی یعنی هجی ام دنیرن کو سیاست مدارین کرد سروکین پارتیین کرد یعنی نه پارتیین کو ایدی ترکیه بونه وک مبستو مقصده که دانی نبر خو بتنی پارتیین کو بلکی فدراسیون جبونا کردستان جبو عدنگاریا کردستان دخوازن یان پارتیین دیجی تو دنیری دما بحثا دوزا کردی دکن دبیجن پرسکریکا کرد یعنی دناو نینو که ده ترکی ده چوا دبیجن کرد سورونو هنکی دن نرم دکن شخوره هنک جاران مسئله یا کرد یان پرسا کردی فلان بیوان لی او نه چاره درده منه جبرکو مجار گلک مجاره که مزنترینه و نابه ام چاوی خوشی را بگرن جوی رعالی تیا خوره جبرکو ام دناو کورا آگری دنه وکا ملت کرد و مانو نمانا ميا اف مثلا نكو مجخورة وكا فانتازية كي افراندية و ام دخوازن بأوايا كي توريك النظري لسرفي مجاري شخورة هشي خو بخبتينن و جنگشي عندنا بخودا بيك بينن نا اوا دروج بري لباجار استنبولي سترامبيجي كي كرد جبركو سترانك كو نجات پرستين ترك خواست نگوت كو ölürüm Türkiye'm dibêjin jêre دانەبەر کێران و هات کوشتن یعنی بفکرن li welatekî ku Kurd ji ber Kurdbûna xwe ji ber ku xwe naxin tuyê xwe naxin hefsarê Tirkbûnê her gav dikarin rastî êrişan bên her gav dikarin bêne kuştin û her gav dikarin cudaxwazî û ciyawazî li hemberî wan pêk vê di hemî qadên jiyanê de Kurd bi vî rengî dijîn yani ev mijareke ontolojîke serekeye bingehîne man û nemane lê çawa girseyên gel bi hişbirên cuda cuda car caran bi hişbiriya debarê maîşetê car caran bi hişbiriya psikolojiya xwe nêzîkkirina hêza serdest nasnameya serdest car caran bi hişbiriya dîn û baweriyê car caran bi hişbiriya îdeolojiyê çawa girseyên gel ji vê realîteya xwe tên dûrxistin weke narkozekê em dibînin ku ev rewş di partî û tevgerên Kurdî de jî heye halbûkî divê partî û tevgerên Kurdî pêşengiya milletî bikirana divê ronakbûnê de divê gel hişyar bikira û gel bi vê rastiyê bihesanda ji bona ku Kurd pêl bi pêl hişmendiya neteweyî di nav xwe de geş bikin hev bigirin ji hev hez bikin û bikaribin wekû tevgera siyasî doza hebûna xwe doza welatê xwe دوزا مافێ دەستهێلات و سەرخۆبوونا خۆ بکن لێ ڕەوشێکە وەها توژی دزانی لە هەمبەری من نینە مخابن بله ام بین سر گوتارا پارتیین سیاسی د بانگشیا هەڵبژاردنên Tirkiye de çi bi berçavê te dikeve ez bixwe eger weke çend têbînî bînim ziman hem aliyên elmanî hem dînî û hem jî yên em bêjin çevkir yên marksîst komünîst hemû siyaseteke merkezgerayî berceste dikin Enqerê weke navend dibînin û hewl didin ji dîdgeha Enqerê temaşeyî Kurdistanê bikin ev têbîniyên min bûn ku divê proseyê de çavdêriyê dikim nazanim têbîniyên cenabê te çi ne û tu çawa şîrove belê bi vî rengiyê ji ber ku eveya weke peymana serdestiya Tirkan e yanî weke peymanekê ye pêwîst e tu Enqere sentrîk Tirk sentrîk li mijaran li meseleyan binêre û siyasetekê li gor vê biafirîne û dîskureke bi vî awayî ava bike ev ji xwe di partiyên Tirkan de partiyên ku bi giştî ji Tirkan pêk hatine ji xwe di wan de serdest e û weke eqîde û baweriyekê xwedîtiyê li vê yekê dikin tu di mijara welat de dinêrî tu di mijara alayê de dinêrî tu di mijara serweriya dewletê de dinêrî tu di mijara hemberiya dewletên dî yanî tu dinêrî mesela muxalefet û îktidara Tirkiye gelek dijî hev xuya dikin lê dema ku li welatekî dijî Erdogan tiştek pêk bê tu dinêrî ku muxalefet bi xwe jî bertekê nîşan dide em qebûl nakin ku li hemberî serokkomarê me bi vî rengî tinazek bête kirin yan heqaretek pêk bê filan bifikirin bi vî awayî û heta niha mesela tezkereyên şer li derveyê sînorê
تركیه همی تذکره شرج عالیه مخالفت و هاتنه اریکرین نخو دیاره کو یک گرتن و هفگرتنه که وان هیا ده بیرو باوری و حزروان یا سردستیا ترکان ده اجبر کو دولت یا ترکانه ترک دولتی دبیجه ترکیه دبیجه یعنی به هر آوای دولت لسر سردستیا ترک آوا بویه لی گلو چه به پارتیین کردان تی چه به پارتیین متی کو امجی بر بای و ایلوزیون دکوین وکه هیپنوزه که ام بیتینه خاپاندن و تو گلک جاران دنیری کو پارتیین کردجی یان جی به تیگه هک راستر پارتیین کو جو کردان بیکتین یان جی پارتیین انجام دوزا کردستانی جبر کو دوزا کردستانی انرژی که مزن تم دا آفرینه و د انجام و انرژی ده جبرکو انرژی که نکو ریخستنو پارتی و آواد کن و د آفرینن او بخو جبر و روش و رئالیته هیت آفراندن تم وکا آوه که تم دکله ایجار اف پارتیین کو د انجام کلینا و آوه ده پیک هاتنه گلو او چما خو مجبور و محتاج دبینن کو انقره سنتریک ترک سنتریک هر چقاس هنک جاران اوانا وقت ترک سنتریک نابینن جی لی راستی اوان اوه ببیرا خو بینه ایرو از بخوا هدف و ترادیسیون اوی وک انجام دوزا کردستانی دبینم یعنی خو چوا پیناسه بکه بلا به ده انجام ده دوزا کردستانی اف پارتی اف هفگرتن اف هیزا مزن پیک آنیه لی تبیراته از باورم سالک 2 سال بری بو لسیرت کردکی دما پیشوازی سیاست مدارا ترک یا ترک پرست یا نجات پرست مرال اقشلر کر جرا وها گوت اف در کردستانه پشتی و هات بنچاف کرین فلان و گنگشیک فلان چی بو او د رایا گشتیا ترکیه د گنگشی چی بو سروکی هف سروکا هدف پروین بولدان داخویانی یک دا چاپمنیه گوت کو ون چما سرت لهمبری سرت جیاوازی دکن ما گلو سرت نه باجارک باجارن ترکیه یعنی سرت خستنا و کنسپتا ترکیه‌ای بونن لی یا راستی نه او بو راستی یا وی هم ولاتی کرد بو یا وی مروی کرد بو گود افدر کردستانه و درای گشتی دجی به ویرنگی نقاش دجیده بو راست سرت نه ترکیه سرت نه ترکه سرت نه آخا ترکانه جخوا ترک به هر درفت و دردخل درفت تو دوزانی از عید جشنک بوریده بو یعنی 2 هفته بری بون جبو جشنه لناف باجیر قزه باورم لالیه جولمرگی بو واسطه عسکری ریز بریز آلای ترکی دالقاندنه و دناف باجیر ده وکه خوانیشاندانه که دکن و شکر لزاروکا بلاف دکن اف دیمنه چیه؟ اف دیمنه داگرگریه اف ولات نیه وانه دولت دا آخا خوده بواسطه عسکری دناوا باجاران ده ناگره و خونیشانی گل ناده و نابجه که از عسکری خواه وان پانزری خواه تانکین خواه چکی خواه جبل خانی خواه نشانی ملتی بدم و خواه بدم حسکرین تشتکی وسا تنیه بنیره دولتا ترک و سیاستا ترکی به هر رنگی خواه نشانی مدده لی ده تفگر و سیاست انجام دوزا کردستانی ده تو دبینه خو خاپاندنک نارکوزک هیپنوزک ایلیزیونک انترسان هیا کو اوجی ببر بای وان کتیه لی اف نره آلی تیامه مچاوی خوشی رگرتیه تو نیو روژه ده نیو رو تو چاوی خو بگیری روژ وندا نابه روژ دی سال جیه خویه نابه شف ایرو مچاوی خوشی رگرتیه مخابن لی بوی چاو گرتنی جی تو تشت جهولی رانا بچاوکو او برای ما او کرد ما لستانبول دروش بری با آواکی هوانه چواهات قتل کرین جبرکو کرد بو جبرکو نخواست بیجه ölürüm ترکیم یعنی از بمرم با ترکیه بله اگر ام بین سر بحثا ترادیسیونا هدف بگیر اگر ام بین سر ترادیسیونا پارتین سنتی وکه هداپر و ام بحثا پارتین ترادیسیونا مارکسیست کمونیست چی بکن وکه پسکه وکه حق پر او جیرو انقره وکه ناوند دبینن و بهتر خونیزیکی سیاستا ناوندیا انقره دکن و هول ددن پرسا ام بیجن پرسا کرد ببن پارلمانتیا انقره و الور چاره سر بکن که مشروعیت بدن
و داگرکریا ترکان و دوی پارلمانتوی ده سون بخون که بو برجواندین یک پارچه خاکا ترکیه کار بکن تو پارادوکسه که دبینی تو تناقض اک دور دنی نگلو بله هلبت از جوی دبیجم جخوا يعني مجار نه هدف بتهنية يعني قالك جران تدنيري اف بارتي اندي كو هدف بسياسة تركيا يبون رخنة دكن جهدف خراب ترن د ديسقورا خود د مقصد و مبستين خود د تفجر و اخافتن خود جهدف خراب ترن يعني ودا ميتو دفكري قالوا مادام تجي همان ديسقورا مثلا اوجي دبيجي كرد سورونو تجي دبيجي كرد سورونو يعني جداهية كتي زيدجي خویاناکه يعني اوجي جخوره مقصدك مزن تبليبونا بارلمانتو يا تركيا دبينه تجي همان تشتي دبيني اوجي خوانيزيكي بارتيين تركان دكه و خوانيزيكي دستلات داريا تركيا دكه دخوازه تم نزيكاتي و تكريه که خورتنا برا وان ده چيكه و تجي دخوازي چيبكي ناخو دفرده گلو جیاوازیه وچیه جداهیه وچیه جخوا از پارتیین اسلامیست کو اسلامیزم اسلام سیاسی و مسلمانی دو تشتین جهف جدانه دوی جملت خوره وی که خوش رابجن بناسه بکن اسلام بیا من نابه مجارا پارتی و سیاستی جبر کو نرخی گله تو نرخی گل نکاری بکی مجارا سیاستی و پارتیان جبر کو استثمار و سو استعمال پیک به ایرو او پیکاتیه لکردستانی تو بیجی آلیه کی اسلامیستی کردی کو پیکاتیه تونیه یعنی کردستان ناوند نه پارتیه که اسلامیست کو خب بناسب که هیه نجی تفگره که بوی رنگی پیکاتیه جبر کو همی مزگفت و ملاین کردان تبو خوازی نخوازی حتی قدره کی تم گریدانه که به انقره و به ترکان وجیا مجبوری و وکیدن چه بویه و ویجی نهشتیه کو میجیه کی آزاد پیک به و لسر دوزا کردستانه هشیاریه که دناوان ده چه ببه پیک نهاتیه دوی وارد میناکا بلکی هری لبرچاوی ما هدا پاره سیاستا هدا پاره سیاستا ترکیهیه لسر ناوی اسلامی یانجی دبن چارچوبه یا دبن بهانه یا اسلامی ده وکا براتیا مسلمانان سیاستا ترکیهی بونه و اف پارتی اوا 10 ساله به آوایی که اشکره و وشارتی پشتگیریا سروک دولتا ترک دکه وکا سیاست جارجاران ویا دکلاره دکه جارجاران جینا که دوی جبو وهل بجارتنا داویجی پشتگیریا خویا جبو سروک کومار ترکیه رجب طایب اردوغان داخویاند او رجب طایب اردوغان کو کمی گلیه زیلان و کمی دیر سمه قتل عام بسری کردان ده آنین نکمی وان قتل عام بسری کردان ده آنین ایرو ام نکارن داگر کرنا عفرینی کو دموگرافیا و صدی 85 کرد بولی بلی ایرو داکتی صدی 10-15 هان جی کردان عادتا هاتیه پاقش کرن قتل عام و جنوسید که مزن لهم بری کردان بیک هاتیه تنکاری وینا وکه رومانتیزم که سیاستی بنرخیلی و بیجی پولیتیکای هر کس به هفرد دودستین ناوسا چینا بل لور یانجیت بیواجویا که دگوتن خسری یانجی خندقان به هزاران کرد دباجاران ده هاتن کشتن جنازه وان لعرده ما جنازه زاروکان ده بوز دولابیان مثلا هاتن پاراستن تشتكي عجيب يعني آلاين تركا بحمي قافلين بنايان و هاتن دالقاندن محتران لكولانان دهات ليدان و جكردان رد حقارت مزن دهاتن كرين تو پشتی وقاس تشتی هات جیاندن تو نکاری بیجی والا از کردم و پشتگیریا سروک ترکیه دکم اویناجی ما فکر من یا سیاسیه نا اوینا سیاست که گلک غلطه و لدیجی کردان و دوزا کردستانه لدیجی هبونا کردانه و پشتگیریا داگرکری کردستانه مخابن اف پارتی دوی قناغه ده ایدی جخوره هاتیه لور یعنی جی گرتیه و جی خود دیار کریه پارتیین دی یعنی هدف ام تکارن سرویجی با آخفن بله بگمان ام بالعکس آلیه دنجی هگر ام تماشا بکن بباشی و ببیراتجی سال 2011 بو محکوم کرنا دستاتریا اردوغان ترادیسیونا HDP پشتوانی ل اردوغان دکر برانبری کمالیزم ایرو ام دبینن همان ترادیسیون برانبری اردوغان پشتوانی ل کمالیزم که ل سروکی پارتیت که کنها نونه
سرک نامزد سرکوماریا ترکیه. نظام دفرده بلکه از غلط بملی از مجاره د اورژینا کمالیزم د نقاش کردن و که مانیپولاسیونه که دبین مزبانی جبر کو امنه کی دیسکورجی دا آخفن و لسری دا بیا من پرسکریک ناوندا پرسکریکان سدمی پرسکریکان بنگاه پرسکریکان سردستیا ترکانه یعنی دستلاتا ترک بخویه ایجار دستلاتا ترک بگلک شوازان دکاره هبونا خواه آوا بکه کمالیزم یک جوان فرمانه کمالیزم ایرو پرسکریکا بنگهین و اورژین بخواه نه کمالیزم بتنیه کمالیزم فرمه که لپیاهشتنا سردستیا ترکانه جبروی ایرو تو پشتگیریا AKP و اتفاق جمهوری جی بکی یان تو پشتگیریا کلشتاروغلو و اتفاق ملت جی بکی که هر دو جی سردستیا ترک دپارێزن و بیردۆزیya wan jî tirkperestî ye di rastiya xwe de ferq di navbera wan de ji bo me Kurdan tune ye gelek caran gelek hêvî di nav girseyên gel de pêk tên gel bi berbayê siyaseta konjonktûrel dikeve lê di dawiya rojê de dîsa em xwe bi xwe dimînin em di rastiya xwe حیری دمینن ماتمای دمینن ام دبینن کو او مروین گلک گوتنین خوش مرا گوتن لبر دلی مخستن داویه ده کومکوجی او قطعامان نشانی مددن بخوا قد گمانا من تنه یعنی چاوا طیب اردوغان جی دمکه جبو کرده گلک گوتنین خوش گوتن گلک گاوین خوشی کومرو بنرخینه آویتن لی جبرکو سردستیا ترک ده پاراست کمالیست بیان اسلامیست به فرقاوت تنه یعنی اسلامیزم که ترکو کمالیزم که ترک چی فرقاوان بو متنه یعنی همان تشت جلی سور لی هاتیه کرن جلی کسک لی هاتیه کرن لبلی او گوده او روح او هبون هبان هبونه جبو ما کردان هگر کرد بیجن ام دخوازن ناکوکیه که دی سیاستا ترکان ده بیک بینن بلا بکهن قرقه بلا هیزاوان قلس ببه بلا یکبوناوان بلرزه هگر کو مبستا ما اف به بلکی حنجتو بهانهک مهبه کو ام بیجن امی جارنا گرانیا خو بدن عالیه کی جارنا بدن یدی جبوکو بهف کبه جبوکو هیزاوان قلس ببه جبرکو وقتا هیزاوان قلس ببه ام نفسی دگرن ام وکو کرد هنه کی دکارن بهنا خو ودن او امکان جمرا چید به لی هگر ام بدلداری بحسکرین بحیرانی نزیکاتی نشانی عالیه کی ترک بدن اف دیارکو قیامت امر رابو یا میجی مچو یجبر کو مروه کی میجی خوون دا بکه ادی قیامت اوی مروه رابو لکولان اندبه پیلیستوکه زانا او مزن و خلکی دبه پیلیستوک ایجار یاکو ادمه ده پیکاتی ایرو اوه لی ام دیسخورا هده پیجی یا وی پیواجوی ام هنکی بنرخینن جبر کو تنی من چند میناکتان او دی چارچووه گشتی ده تدی هده پد باورم او که ده 3 نیسانی ده اتفاق آزادی و دموکراسی چند پارتیین کردره یعنی آلیین کردره پک آنی دتکا و دب پشخوا اوجی پارچه این هدپینه اوجی تبلیغ کردن لیبلی اوتنا لیدناو ده KKP و PSK و DDKD چند آلیین کردی هبون وانا دکلاراسیون وشاندن گوتن جبر وان سدمان ام هاتن گل هف دما املوان سدمان دنیرن tam بدلی کردانن یعنی همی مجارین کو هاتنه ریس کردن وقت دیسکورا که ام جبرکو دیسکورا پارتیان جدا نقاش دکن گلک دیجیدنه یعنی انجخ او قصد به حتی تو دکاری بیجی اف قصد به جبرکو دور ده دیارکو ما فی سلف دترمیناسیون یه خبری و برنا کردان لکردستان زمانی کردی همین نرخو فولکلور و چاندا کردی کو بیت پاراستن جو ترک بن سردستی و دستلات ترکان درکه و اوانا همی تیده هنه لی لوی داره داخواز و پرنسیب اتفاقی جی هاتن ریس کرن وقتا تو داخواز و پرنسیب اتفاقی دنیری تو دنیری کو داخواز و پرنسیب آنده او خالین کو بونه سبب اتفاق وان آلیان او خال داخواز و پرنسیب اتفاقی ده تننه یعنی هنه کی دی تو دنیری وای بویه ترکیه‌ای و هنه کی دی برجواندین سپسیفیک پارتیزانی و کسانی تفگری دورده ناکوکیه که هگر او پارتی وقت اتفاقا و آزادی و دموکراسی یک کرد بین و جبو دوزا کردستانی هاتب نگل هف که 2 سال بوری ده وقت اتفاقا کردستانی جی دهات بناف کرن جار جارا دوید وینا جوه دکلاراسیون جوان متنین سر کاغذان درباسی دیسکوره بکن درباسی قادام بکن درباسی مالام بکن جبرکو پیوستیا کردان هری زیده به هیا کو راستیا وان برگوه وان بخستن مثلا دولتا ترک اف
پێواژۆی هەلبژاردنێ لەسەر چ سلۆگانی ئاوا کرد 100 ساڵا نو نەوسا ناخوا لە هەمبەری وێ سلۆگانە 100 ساڵا نو دەبێت تو سلۆگانێکی ji bo Kurda biafirînî ku karibe pêre hevberiyê bike binêre wexta tu dinêrî partiyên Kurda sloganeke ku hevberiyê bi vê slogana Tirkan re bikin neafirandin yani Hüdapar ji xwe slogana Tirkan diparêze 100 sala nû di wê çarçovê de ji dema tu daxuyaniya Hüdaparê dinêre di çarçoveya slogana Tirkan de xwe organize kiriye û dîskura xwe ava kiriye partiyên din yên Kurda çima li hemberî vê sloganê hevberiyeke Kurdî pêk neanîn ji ber ku destpêkê de behs kir ruhekî Kurdî tune ye halbûkî te dikaribû bêjî wê doza Kurdî çi be wê rewşa Kurdan çi be di 100 sala nû de di 100 sala nû de em li ku ne di 100 sala nû de ji me re çi heye yani îro te ev pirs bigihanda hemî Kurdan ku bi taybet mesela Yeşil Sol HDP diçin belkî malê hemî Kurdan broşûran belav dikin yani îro li gelek bajaran mesela berbijêrên namzetên Haqparê ew jî digerin divê me bi vî mêjiyê Tirkan re hevberî bikire ji ber ku ew mêjiyê Tirkan di heman katê de metêk jî dibe ji ber çi hêviyeke nû çê dike yani xwedê giravî vaye ez xwe nû dikim ez rûpelekî nû vedikim ez heta niha hov bûm har bûm dijwar bûm kujer bûm min jenosîd pêk de anî lê dibe ku ez êdî bihêlim ku hûn jî weke mirovan bijîn yani tu bixwazî nexwazî mirov tim li benda hêviyekê ne ew dixwaze wê hêviyê çêke lê me çima ew pirs bi Kurdan re çê nekir ew hişyarî bi Kurdan re pêk neanî di 100 sala Kurdî de di 100 sala nû de em pirs em kîne em Kurdin kanî hebûna me kanî navê me kanî nîşanên me kanî desthilatdariya me tu çima Tirkbûnê li ser me ferz dikî û niha jî tu gotineke te yî ku tê vê ferzkirina Tirkbûnê ji ser me rakî jî tune ye naxwe ez ê çima bidim dûwe ez ê çima ji we hêviyê mezin bikim ez ê çima bi we re kelecanî bibim ji ber ku dema tu hineka re kelecanî bû tu bû heman hest ew ê demê tu têk diçî tu dibî ji wî yan jî ji wan divê em hestê xwe kelecana xwe mixabin di siyaseta tu dizanî siyaseta tradisyona HDP de ev xwe em ê raya xwe bidin xwe gelek hat bikar anîn lê em nebûn xwe xwezî em bibûna xwe mixabin divir de HDP wê dîskurê naafirîne evêna kêmasiya herî mezin e di siyaseta Kurdî de bandorê liyê dî jî dike lê yê dî jî rewşeke wanî başî helwesteke wanî zexm û qewîn jî tune ye ku HDP hinekî li xwe vegerîne jî ew jî tune ye Haqpar herêmên federal yani ew ka xwe daxuyaniya xwe ya hilbijartinê li ser herêmên federal ava kiriye yani di vê rewşê de di vê aloziyê de mirov dikare vê dîskura Haqparê hinekî êdî bêje heyran ya dîsa herî di destê me de dimîne piçekî ev e lê min nizam Kurdiya wê min nexwend min Tirkiya wê dît daxuyaniyê de dibe federal yapılar yani çima federal yapılar herêmên federal yani federal bölgeler belkî tu karî pêna setirvekî yani ew dîskura xwebûnê ava nebûye di nav me Kurda de Belê mesela dema bi giştî temaşe dikî mesela çarenivîsê bixwe hîn Kurdan nîqaş nekiriye û çarenivîsa xwe jî di vê 100 sala nû ya Tirkiyeyê de dibînin weke te jî anî ziman berî her tiştî diviya bû ev endîşe hebiya ku di sedeyekê de rastî gelek komkujiyên mezin hatin rastî gelek êş û azarên mezin hatin di sedeya nû de çima bibin beşek ji wê siyaseta qurbanîdana Tirkiye çima Kurd bi xwe çarenivîsa xwe diyar nakin û dawa serweriya xwe ya siyasî nakin li welatê xwe ev pirseke gelekî maqûl e holê ye lê weke te jî gotî heta niha hiç nûnerekî partiyeke siyasî ji vê pirsê re nebûye bersiv wisa xuya ye dizanim vê rewş çawa be em wextê me jî tijebû xwazim gotinên te yê dawî bibîzim wan hêdî dawiyê li bernameya xwe bînim belê kêmasiya me ya herî mezin beleka me hafızeya me mixabin têk çûye me pêk neanîye ava nekiriye heger me hafızeya xwe ya dîrokê biparasta ava bikire me bidîta ku heman lîstik li serê Kurdan bi heman rengî 100 sal berê jî hatine gerandin îro Tirk dibêjin ya 100 sala nû destpêka 100 salê de jî di wê 100 sala kevin de jî heman lîstik li serê Kurdan hatin gerandin heman dîskur em birayê hevin em ê li gel yek û dû bijîn em ê pêkvejiyanê nîşanî cîhanê bidin wekû Tirk û Kurdan binire yani heta ji îro pêştir
دیسقورك ترکان هبو جبرکو بهتر محتاجی کردان بون دستپیکا 100 ساله ده ودم دیسا آلوزیه که کردای سیاستا کردیان سیاست مدارین کرد هبو و کرد دوی آلوزیه ده تک چون دقل کو دیسقورا سیاستا کردی دستپیکا 100 ساله ده یعنی 100 ساله کevin ده جی ایرو گلک پیشکتی تربو يعني تفكر كردان مثلا كردستان جمعية كردستان تعالية أوتونومي إشكرا دقوق أوتونومي بو كردستاني لي وقتات البلغين فرنسي وإنجليزي دنيري داخويانيين دبلوماتيك دنرخيني دنيري كو سرخوبوني دخوازن يعني كردستان جمعية كردستان تعالية بخور راست هم جي ميسيوني فرنسي را هم جي ميسيوني بريطاني را جي سايكس را جي بيكو را دنفيسة بدو دريجي بإمزايا سيد عبد القادر دبيجا أمو تركان نكارن لقال يكو دو بيجين هم جي بو كردان سرخوبوني دخوازن لید رای گشتی ده اف مسئله دیسا به آلوزیا ایرو هبونک دیار دکر به آلوزیا ایرو او دیار کرنا هبونه ام تک بره ام دبن لنگان ده هشتن بن دست هشتن ایجار گوتنک خوشه دبن مروف ج قلکه و دو جاران نایب بیودان یعنی متلیا خو خست قلکه بما ودا مارکی جحرا خو هرکان ما اما چما دیسا تلیا خو بخلوی قلش بگو جاره کدن بما ودا جاره کدن جحرا خو بخ بدن آمد دا امی چوا کار بن جوی جحری خلاص ببین کو ام نمرن یعنی اری 100 سالا بوری ام نمرن ام زندی مان و ام 200 سالا دندجی زندی بمینن لی حیفا نفشین میا حیفا زاروکین میا کو اوجی و آلوزی و بوبلات و بندستیا ام جیان اوجی و بجین و رومتا خبونه چیجا رومتا خبونه هست نکن و طعم نکن براستي مرو ببروان دكذا اللي ديسا ام هنا حتى ام هبن هيفي هيا وحتى هيفي هبه هيز جي هيا از باورم كوي دكردان ده تم او دكلا او افا حياتي دما كردان ده تم دكلا او افا حياتي و داويه ما بيجي جينا خبونا ما وسر خبونا ما قال لك سپاس بريس نجات سوینگیج و دما خو و وقت خوش مره وقتان گهدار و بینرین خوش تدی ام گیشتن داویا ده خلقا خو هیوید کم بدلی وبه بمین نوا خیر و خوشیده خاطری و